Ja se zovem Milo Živkov i ovde sam storyboarder ili storyboard artist. Imao sam dodira u svemu ovome zato što se moj otac bavi animacijom skoro 50 godina. On me u suštini ubacio u ceo taj proces i to me dalje hoće se bavim animacijom. Išli smo na pripreme, to je posle na pripreme, pisao sam fakultet primjenih umetnosti i tu sam se edukao u odseku animacije, završio sam master. Nakon toga sam tražio poslove i radio sam u game dev industriji, ali sam od uvijek teo se bavim ovim, pogotovo crtanim serijama, crtanim filmovima. I to baš komercijalno, pošto sam radio i na festivalske crtane filmove, ali to me ne ispunjava na taj način kako bih volao da radim zaista u produkciji. I ovo je jedinstvena prilika koju sam jednostavno morao da uhvatim zbog toga, ali taj proces je išao u tom nekom prilike smeru. Storyboarder je možda i najbolja pozicija koju mogu da radim, jer je tačno taj spoj između režije i animacije koji se vizualno stvara da bi jedna epizoda ona ispala fenomenalno. Ja uvijek volim da mislim da animator je posao i storyboarder isto je posao koji obuhvata jako puno poslova koji bi recimo na filmu bili sve i svašta, znači različite osobe se bavili time, zato što animator i storyboarder na neki način mora smisliti i pokret i tu ekspresu i sve. Jer Volina nama donosi jedinstvenu priliku da imamo produkciju za crtane serije i crtane filmove koji su u nivou tih svetskih kompanija kao što su DreamWorks, Pixar i ostalo. Nadam se ću moći da dodelim i svoje neke sposobnosti da to što bolje uspe. Pa, rekao bih, gledanjem crtanih filmova donekle se ostaje malo srcu. Od ovih ptičica mislim da bih bio tik, onaj malo uspavaniji. Super moć. Da budem prepametan. Film dugmetražni, omiljeni, rekao bih Spirited Away od Ghibli.